Sanibonani kama Mongameli. Sinilethele izindaba zesiZulu lana mayelana nosisi uSophie Ndaba noma umama uSophie Ndaba. Usisi uSophie Ndaba siyamazi simasimazi kakhulu ngodumo lwakhe esadlala kwi-Generations. Laphana kwi-Generations ubedlala indawo kaQueen Moroka. Siyayazi ke i-Generations idume kakhulu ibidlala lapha ku-SABC, sadlala nje namanje ibidlala ku-SABC 1, idlala njalo ngo-8. Yena wayedlala kule Generations yokuqala ke, njengoba sekwashintshwa igama ke manje isi-Generations The Legacy. Siyamazi njena uQueen Moroka ube umdlalo oqavile nje laphayana eyishaya futhi indawo yakhe. Sibonile ke lezinsukwini usisi uSophie Ndaba efaka izithombe zakhe laphayana endaweni zokuxhumana. Sathola ukuthi abantu abaningi abanye bekhalaza ngokuthi usehlasele amafutha kwaze kweqa emzimbeni wakhe. Abanye futhi bekhalaza bethi isisindo sakhe ngeke, hayi man, sesehle kakhulu ngendlela engafunakali. Abanye behleka ke bethi, abanye bembiza nje ngamagama, niyabona, abanye bethi uyagula, abanye bethi une-stress, yonke lonto leyo. Hayi ke bantu, kubuhlungu kona uma ngabe abantu bezohleka bengenalo ulwazi lokuthi kahle kahle yini eqhubekayo, niyabona. Ngoba manje uyabona uma uzohlaselwa yizwe lonke kumbe uhlasele umhlaba wonke, cha, ngeke ayifunakali leyo nto leyo. Kodwa-ke kuyane kuthiwe ungabanaki abantu, kuyane kuthiwa ungabanaki nje abantu, uqhubeke nje nento yakho. Kodwa-ke sibonile-ke umama noma usisi uSophie Ndaba kumbe uQueen Moroka, angimbize ngale gama nje simazi ngalo, uzamile-ke ukuthi azame ukuchaza kabanzi, yize bengazimisele ngokuchaza ngoba yena into beyenza uyayithanda futhi uyazi ukuthi uyenzelani lento yokuthi ehlise isisindo emzimbeni wakhe kumbe ahlasele amafutha. Cha, ngizozama nje ukufunda lesiqeshana asibhalile ku-Instagram. Kubhalile lapha ku-Instagram, afaka nesithombe ehleli nowakwakhe. Nanasi-ke lesiqeshana lesi, uthi Happy Friday Angels. Uthi ngithumelela uthando lwami kubangane nehlobo bonke labo abakhathazekile ngesisindo sami kumbe ngempilo yami. Ngiphila noshukela, kodwa lokho akusho ukuthi impilo yami kumele ime. Kuchaza ukuthi ngizoqhubeka ngilwe futhi ngiphile. Ngiyathanda-ke ukugqugquzela kumbe ukukhuthaza nalabo abaphila ngesifo sikashukela kumbe abaphila nesifo sikashukela ukuthi bazi ukuthi cha, lukhona usizo, usengaphila ube ngumuntu ofana nabanye abantu. Yebo, lesifo siyingozi kakhulu futhi siyabulala. Ngiqalile ukwehlisa isisindo somzimba wami ngoba bese ngibona ukuthi ngikhuluphele kakhulu. Okunye futhi besingihlukumeza nasempilweni yami kumbe esimeni sempilo yami. Ngase ngithatha-ke isinqumo sokuthi ngidle kangcono kumbe ngidle ukudla okunempilo, ebese khona ngizokwehlisa isisindo somzimba wami kumbe ngihlasela amafutha ayisemaningi emzimbeni wami. Yebo, kusawunyaka wodwa nje ngiqalile ukudla okunempilo kumbe ukudla okukhethekile kumbe ukudla kangcono. Kusawunyaka wodwa nje futhi ngiyazigqaja kumbe ngiyaziqhenya ngaloko. Ngiyaziqhenya futhi nokuthi sengifike kwaze kwaba lapha. Ngithanda ukugqugquzela kumbe ukukhuthaza labo abaphila nesifo sikashukela kumbe labo abanenkinga yokukhuluphala emzimbeni yabo. Futhi ngizothanda ukuthi bangakhathazwa izinto ezishiwo ngabantu ngabo. Noma abantu bangacabanga ukuthi uyafa, noma abantu bangacabanga ukuthi kuphelile ngawe, kodwa ngizothanda ukuthi niqine. Ukukhuluphala mina kuze kwangifaka esibhedlela. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngizosehlisa isisindo somzimba wami kumbe ngizowahlasela amafutha emzimbeni wami futhi ngiyazigqaja ngalokho, ngiyaziqhenya.
Ngiyathokoza kakhulu-ke njengamanje ukuthi nefriji lami libukeka futhi nje linokudla okuhlelekile ngampela, libukeka linokudla okunempilo, ikakhulukazi ukudla okunemibala ewu-5. Futhi angikaze ngaze ngalenza iphutha lokuthi ngiphambuke kulo hambo esengilithathile lokuhlasela amafutha. Maduze nje ngizogcina ngifikile la ngifuna ukufikelela khona nalo hambo esengiliqalile kumbe sengilithathile. Ngakho ukudla okunempilo nokudla okungcono. Futhi maduze ngizoqala iblog lapho ngizobhala khona konke ngempilo yami nokuhlasela amafutha emzimbeni wami kanye nesifo sashukela. Ngakho ngiyathokoza kakhulu nanokuthi uNkulunkulu ube nami, wahamba nami kulolu hambo lolu futhi usahamba nami. Ngiyathokoza futhi kakhulu ukuthi ngami uyasebenza ebantwini abafana nami kumbe abanalesifo lesi enginaso. Iyangikhathaza kakhulu le nkinga engibhekene nayo ngoba sengalahlekelwa abazali bami bobabili ngenxa yesifo sashukela. Yimi owayebanakekela ngenkathi begula, yimi owayebenzela konke bese bengakwazi kwenza lutho. Ngiyasonda lesifo ngoba siyabulala. Sikhona futhi siyiqiniso, asihlekisi. Odade bethu la ngaphandle nabafowethu bazikhunge kumbe bazilengise ngentambo noma bazibulale ngenxa yalesifo lesi. Ngenxa yokuthi abantu abasenazo inhliziyo la emhlabeni, sebevele bakhulume noma yini, bakuhleke, bakubeke noma kanjani, okuyinto embi ngampela. Kodwa-ke mina-ke sengiyekile ukuzikhathaza-ke ngabantu kumbe izinto ezimbi ezishiwo abantu, ngayiyeka kudala leyo nto leyo. Futhi ngiyaxakeka futhi ngiyakhathazeka nje ukuthi abantu abakhulile ngampela, abadala kangaka, bakwazi ukuthi bakhulume izinto ezimbi kangaka ebantwini abagulayo kumbe ebantwini abangamanga kahle esimeni sempilo. Awu, zayaphi izinhliziyo bantu bakithi? Lapho imindeni ikhathazeke ngampela futhi ikhala ngenxa yesimo sempilo esibhedayo, kodwa kukhona abantu abahlekayo. Iyangikhathaza futhi iyangikhuba lento emoyeni. Kodwa-ke ngiyazama mina ukuthi ngilwisane nazo zonke lezi zinto ezimbi, ngilwisane naso futhi lesifo lesi ukuze ngikwazi ukuthi ngiphilele umndeni wami kanye nezingane zami. Ngiyalwa nsuku zonke. uNkulunkulu-ke uhlala enami njalo njengoba ngilwa nje. Bese kuzoba khona owakwami, ubaba wasekhaya, abangane kanye nomndeni bonke bahlala benami bengilwisa kulempi engiyilwayo. Ngiyathokoza ngalokho futhi ngiyabonga. Futhi-ke ngiyathokoza-ke ukugubha uLwesihlanu kumbe impelasonto nowakwami kumbe ubaba wasekhaya sijola. Kumnandi. Ngizizwa futhi ngithokozile, ngizizwa nje kugcwele izibusiso la empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu futhi lo nto ngeke ngize ngiyishintshe. Iyangithokozisa ngaphezu kwezinto engidlula phezu kwazo kumbe engidlule phezu kwazo. Ngizothanda ukusho ngokuziqhenya kumbe ukuzigqaja ukuthi mina ngummeli walabo abagulwa isifo sikashukela kumbe abanesifo sikashukela. Ngizothanda ukuthi abaqine lapho bekhona, bangapheli amandla, kusengaphileka yize lesifo siyingozi. Nalabo abakhuluphele ngokomzimba, ngokweqile, impilo zabo esezisengcupheni, ngizothanda ukuthi baqine nabo, basengaphila, akuphelile ngabo. Angeke nje ngize ngicashele muntu futhi angeke nje ngize ngiyeke ukuphila ngoba ukuba nalesifo akusho ukuthi kuphelile ngawo. Impilo imnandi kambe. Lawa amazwi-ke abhalwe usisi uSophie Ndaba esitshela kumbe esivezela ukuthi yena cha,
impela lesifo lesi sibhlungu futhi siyabulala futhi sikhulu. Uma ngabe unaso impilo yakhe isuke isengcupheni, kodwa yena akapheli mandla. Uyasivezela ukuthi umuntu wesimame onamandla futhi onethemba lokuthi kulunga langalimbe. Wasese ekhuthaza-ke nabantu bonke abaphila nalesi sifo lesi, okuwukuthi-ke bafowethu siyacela futhi siyanxusa futhi siguqele ngamadolo sithi cha, kahleni bantu, ngoba uyakhala nala kulo mbhalo wakho. Uyasho ukuthi khona abantu emhlabeni abavele bakhulume isilwane kanjani nje, bakhulume abangasenanhliziyo, abazenswela boya. Sithi bafowethu cha, hlisana ulaka bafowethu. Awukuzama ukuthi uma ngaba khona into ongayitholi kahle, ukuzama ukuthi ufune ulwazi, ngoba khona lento abathi ngesingisi ukuba phecelezi ukuba ignorant. Le nto ulwisana nayo kulo mbhalo wakhe, kumbe hlezi silwisana nayo kwensuku zonke, ukuthi cha, ake nizame ukuthi uphume uyofuna ulwazi ngaphambi kokuthi ubeke umbono wakho owazi kahle ukuthi uzolimaza omunye umuntu. Ungavele nje ukhiphe ngaphandle kolwazi. Kubalekile ukuthi ufune ulwazi. Cha, sizothanda nje ukuthi simfisele impilo ende usisi uSophie Ndaba, simfisele okuhle empilweni. Sithi siyaziqhenya ngaye, nanokuthi ngale ndlela alwisana ngayo nalesifo lesi siyaziqhenya ngaye. Siyathokoza ukuthi nje uphilile, umqabaqaba. Cha, sithi hayi, sithi sikufisela impilo ende. Hayi, nisale kahle. Besithi nje ake sichaze nje lo daba lolu solidida abantu abaningi. Cha, hayi, usisi uSophie Ndaba hayi ukuthi kanjani kanjani, cha, uyaphila nje, uyaphila. Ulwisana nalesimo, alwisana naso esisisichazile, okuwukuthi futhi-ke cha, uyaphila nje, uyaphila. Ake sibonge.